nazi ayisela uthana he ahaba baba thusela abantu baba ya asibona zoya baba sibona bahoya yandika ngina manje guys iyandibalisha nemfanisi avele kanjena ngaphambi kwasi yonke ngikushela bekhona senzi ayibo la uyambona ukuthi ungakanani esomphakisa njani nobeke into njani manje wathi cha ewe ayibo ayingakho Tumelo Tumelo ayiba ucela Tumelo khothethe sisipho Tumelo utheni sisipho ayikhothethe bani utheni nona sisibona yini Tumelo wonika ungisilekeze ayiboni ngenayo lolo chini sangena blodo zizo nje sisazifile before ngeke nenze ngidinele nabeningqondo ke sisipho utheni nona yaphambana ayibo Tumelo ngonika ungisilekeze then wafa like it's nice but go never like uthethile before you yaphatha manje umhleka ngibeni ngathi awubena yindelana man ngithatha ngantona nini wesibake ukisikahle ukule into mina bejongela mntana udala phambi ngosisi indlela ezamuxoba nazo zipha ngiyeke ukuthi imali athathi bezenza lokho wesibake ukisikahle ukule into uyasibandi nosinyandiza ngisho manje uyapho guys chiyo ngoba thona ngo nabangakabi ukuthi ngiyanhlanhla ayibona thina nina hayi wena lapha usubhoda zizo nje zizazifile before nenze yemani kuthwani ngowapho kwenzeka ntoni kuthiwa uthumele uthi sewumisilekeze ayibona ithi uklasi lapha wenze into ngokwini sayoza wena Tumelo umuntu usambisi ngowena hayi Tumelo ubona nomisi ngokwena ayisisikhaqa mna sisipho salenze noldo mna manje unika ungisilekeze Tumelo guys ayini manje bani ke bona ukuthi usilekeze ngeke ngizama bangazikhuluma indaba ezicawu esisipho kodwa ke nguthetha ukubhacela hayi nyani ibikhona into bangawuthi liyalekese khona izothini guys ayibo ungasikhuphela isibali nje hayi nyani what if omnye umntana angazibulala zininzi izinto ezenza i-depression hayi wethu ngincane kwe-depression wena i-depression ayina age wonke umuntu ayifumana i-depression anything include ezinto ezithethileyo manje it's with no brain ayibasenzethi yakhe after school ke lolo ungabeke hey nonenenfukazethi ayinangithiki mani uzodreda lo ndizayidilitha le ngathi mazukwazi besiyifundile ngalenomna andifuni ubizo lamzali na else ubizo wakasibizo sobathathu sana bakazukuyenza lo mzali abantu akomyeke lo mntu asambeni yethu into nalo uyathanda yo
ebulandini nibapha lezi zinto apha ngobani ngithe izani apha Jini makingena manje. Molweni. Molweni. Kanjani? Siyaphila khona kunjani ku? Hayi siyacenga. Awungafumana into yokuchopha manje. Hayi ungazikhathazi sisi. Andihlelanga ndiyagqitha. Lethi niza kwenzela namakho zayiphungumi. Inkosi mama ndicinga ndiyagqitha wethu. Oh, okay ke manje. Yewethu makikha utsho. Kulomfana lapha next zokwenzeka ntoni kuye? Ngubani kanti? Nangu manje umfana mbize umzi wakhe. Umzi wakhe abamakhuthe. Hayi uyaphela umzi wakhe. Uyaphela. Ndimbone ekliniki kusasa nje. Hayi uyaphela umzi wakhe. Uhamba ngamacingo ndithi uqala iphepha wenje nje uncamathela utyhalwa ngoba. Hayi makhe. So ndicinga mhlamba hayi khona into eniyaziyo kuba ningomeza. Hayi andazi kwanto mna. Hayi suphosile. Ndawugqibela mhlasala sasingcwaba umfazi wakhe. Hayi ke makimi mawusithi ka ungazi into mandihambe. Uyabona ngoku ndiyoayina ngokhetha impahla endizakuyenza. Sasa ngoku singavuka kusithiwa umzi wakhe uyangcwatywa. Ndifuna ube ndiready. Hayi makhe. Hayi ndiyeke sisi manje akubambezeli. Mandizela ngezo makhe. Okay inkosi sisi uhlale wethu. Hayi makhe. Okay. Enoba umzi wakhe logula yintona Nkosi yami. Hello, mama. Usuka phindlela. Sokho Bridget mama. UBridget ndo Bridget wokunuka nathani ngako Bridget. Mama Bridget uyafika ke ndawo. Ngisuba unila kazi wapha nginquma ugula njani? Mama sukwazi. Oh wena ufuna ungizisala izifo apha kwaMnanthuli. Zengigule nje.